hulu kita konto to hulu kita hahu foi mai o insight tarona radio voz e na be tarona depois processo insight para conhecer o how o ser o pastor Nai Liliu né depois o insight também é tão mudança e a parte espiritual depois agora também sai conhecido. Ia dader sana ina tau ouvintes mos ba pastor na ina programa sa neve maka ia dader halo rasa antam halmos rono na kata pastor na sempre halo rasa ia dader antam hoi dane halmos dader sedo di loke radio vos ia momento ne bama ka pastor serin maromak ni lefuan ikus pastor dehan sema kara que interesse o di hasuru hao di kolia no oisa ni hasuru situação rumah bele hasuru hao no liga bahon no então hao futi pastorel nai no lingsine hao kontakto pastorel nai no pastorel nai amro hasuru mal no hao kolia ho pastorel nai kona buat situação rumah ni rumah hao enfrenta ba no ikus pastor hakua kau no halo rasang então ia momento ni maka pastor hakua kene maka hao senti anesan durante ne hau nunca hasuru itene mabe ikus fale hau hasuru itene hau senti anesan hau senti anesan ema importante dun tama lai ema da durante ne lai ema di hasuru sito sango yon preseo sango yon ema asa traita ema lagosta ita ema nega ita ata ikus fale itene anesan pastor nai mi hakok ne halo hau anesan mudança total hau senti anesan emani domini maitan nunca acredito tamba momento ne ba hau até simples lo sao pokoknya até simples lo depois oine emaria nesan ita foi maka nesan aprende biblia no ita suru emane be maka nesan full ho maroma telefon então ser diferente ho ita então ia ne ba maka pastorel nai hakua kau começa haunia anesan haunia stress durante ne laiha dom preocupação laiha ema ruma nunca consola nunca fo le fon coragem mai hau nunca senti dan mai be ia momento ne vamos hau foi sadaran no hau fier kata vi dan maka ai dan domin de certeza ali Jesus muda hau li usi radi bos bai hau Roma radi bos no oin loron hau simu Jesus muda haunya mori sai bensam ba hauni família no mos agora down maroma hili no tafia rona me hau no hau mas agora down serviço NGO ida narang kari capacidade e hauni missão ne que hau maka wensa lori biblia no fai maroma telefon ba ema hotu ne be maka sidau rona no compreende maroma hindifba ia hau sel salah hau no hetang he momento no bam depois de imre hasur malu hau la dung hatene hasur malu sa loro mate depois ne minha viagem hau viagem ba distrito ia domingo ida minha haru hameno hel dia fuang ida dan kata kos kita prega depois ramati ta se har hetong jobs fung ida minha seba ita seba bolu minha halorasa tau i momento no bahau prega hoto hau bol duni ita ba i oing hau hanoi hetang tenia penampilan ne oisa ya hau hare di dia bahiri ta lau ita lau mai i oing pois tenia hatais tenia maneiras fu tenia situações hau nia fu hau den kata maromak se muda ya ita bot momento no ba ita foto di zalho di tu na Jesus nomos ba di radio voz kalang-kalang ita rona radio voz ne kalang-kalang berarti hau no pastor Nai depois da dele ita simu convite os pastor Nai ho dia sur malu ini programa iha fating mahin hau melayani pastor dehan orsida job sida ba ita se halo oração bania iha momento no ba bahin halo oração haris hau certeza katak também é uma barak mais uso oração depois se dar lá com tia lá com tia mas se reunia foi para que se usa idane job idane memang hari situações nia penampilan nesse mesmo maroma kita buat hati nia fua e maroma que se hal mudança
pa oing sai emanabe o sai instrumento ida nabe que sai bênção bania pribadi nia família nia komunidade inomos bahkan igreja bahkan emo para ya ikus mai hore itu pot saya pot tidak ya petona ba Kari kita pernah rona pastor naik kuliah yo lorong hira liba abi pernah halo rasamba ita nyama amen ita fier maromak que milagre acontece fier kala se ita fier ho fuang laran toma se lori solução amen ita pernah rona pastor naik conta ya quinta ya lorong hira liba jovens sidane hakar close hetang solução jovens sidane hakar close hetang solução la osbania bebenia ma yama la bele mai hane aula halo rasang mesa ita hare alfaro hare pomo dobi sira ba sira pernah halo rasang be tanya mai te fier maromak se hal milagre tanya ma sira se halo rasang mutu ko hawi ha da der sai dani ita la mesa alfaro hare mai ita la mesa na maromak hamutu ko ita maromak hamutu ko ita nia familia ho ita nia ma ita fier milagre se mai fier por Jesus nia nara ita be halo rasang fier ho di nai Jesus nia nara nai Jesus nia rang poderoso amém Jesus nia rang poderoso bele hamos moras bele lori solução tambala ia nara selo lá ita nia be ala nia nara maka bele hodi focura ba ita nia ma ita nia família lá ia nai ulumpot ida doutor ida bele hodi resolve ita nia problema lá ia santo ida bele hodi resolve ita nia problema ita nia ma nia problema ita nia família nia problema so ia narang ida de maka nai Jesus nia narang amém mai toto hamri ita halo oração ita lolo ita nia lima pa aling alfaro bania pribadi mas liu bania ma amém nia ma cara retam solução situações na bek susar ralimat nudar on na bek hadome alfaro nia hadome nia ma nia lá sur problemas nia ma sur problema mora situações na bek susar nia ma representa nia ma ita halo oração tak ita nia mata lolo ita nia lima na bek hadome lolo ita nia lima Haleluya na maroma. Halo oração, declara bênção. Povo sira halo oração, declara bênção para alfaro ni ama. Ordinai Jesus Cristo nia nara. Na maroma kita bot hare alfaro mai ia da der sang ida ne. Maroma kita bot fo maneiras ida. Para ni hodi bel conhece ita bot. Li husti problema na bek ni hasoro ni ama na bek hasoro. Hau fier katak maroma nia promessas pa emo totos na maroma hau fier katak maroma kita nia cara hori lori alfaro mai hane ho maneira sidane ami fier hori nai Jesus nia nara ita bot se lok nia fuang nia mata hori hare ita bot nia benção usila lehang nia na maroma kami halo oração ami lolong lima bania ami tau lima bania nia representa nia mana beka soro problema na maroma ami halo oração hori Jesus Cristo nia nara na maroma kita bot nia fuan den katak mai ba hau emi beka soro problema soro situações susar hau se fo kaman na maroma kami declara ita bot nia kaman ami declara ita bot nia cura ba alfaro nia ma hori Jesus Cristo nia nara halo milagre nia ma ya fatina ba halo milagre mos alfaro ya fatine ami declaro hori Jesus nia nara ami suara bulat ami akarak bolo ita bot nia na maroma lo kita bot nia janela milagre cura husila lehan lolo mai alfaro lolo banya ma hori na Jesus Kristus nia nara ami hadomi nia na maroma kita bot jauh hadomi liu filafalnya hadomi nia honia ma ami fier kata kita nia milagre tambah alfaro declara kata nia fier ita bot nia milagre no ami fier nia declaração nia bel lor impacto banya ma fo solução hasai dia bori ad buat ad nebe mak nia ma hasoro moras nebe nia ma hasoro hasai hori Jesus nia nara tambah buat sirane la bot liu ita bot nia naram bot liu ita bot nia Jesus nia rang makas liu ami declara ita bot nia bênção ami declara ita bot nia solução ami declara ita bot nia cura ba albaru nia ma hodi na Jesus nia nara haleluya amen basta lima kemenangan haleluya maroma ko bênção ne basta lima dia beke lori cura ba ita nia ma tambah sira fiar ita fiar amen amen maroma ko bênção beri tu fila fala conta continua fali kona ba ohin kona ba ami hasur malu los momento ne hau ba dan certeza hau kar hasur pastor ne mai be
ba pastor ne delega fali mau ni da antam yane ba ha konta kono ba oinsa mau ne oin konta na kana mondrio konta na kono ba yane haba é mais simples los hatais casa nos casa é simples tá depois sinelos tá fuk sabrau tá Kau soblong, kau sudah plastik ketan. plastik mangkuru tá mangkuru How your photo? simples los antam how sinta nisan pokoknya ema nebe maka dengan sidau kunese lolos Jesus ni pasti sera hari hau ni sera nisan akribi i baru lah gosta tan how simples los memang how yang kan simples dia mais no hoidane maka momento monrio mak hal perhiasan ni ba monrio bolo how saya baik Amerika oin simples los mas how ihan ba how sinta nisan how lo moi botidang mai be ikus fali mai maka how foi na den momento ni how ba ni how simples los laten los how ne moi ni agora ya ne be kari tamba ema barak atais momento de ba haware ema barak atais rapi mas so unik how maka atais simples atais ba kultu tan how ba atais faru ne be ma faru kau sida nomos hotan sinelus ne imagina ne luar biasa Ya, awal noi tambah ita iha Jesus iha buat barco dansa. Ya, lah halu ita sai riku mai be halu ita muris layat iha nai maroma, muris merese iha nai maroma. Tama 20 stop istirahat hotu, dia nai mak sasing, mau alfarunia, ya be mak insania hahu aprende, maroma kini dia fuang kalang-kalang rona iha radio. Muris na kono obstáculo desafio barbara. Muris nessa na crack nessa ia ema barak la preocupa bania ou nia família, mas nia rona divorce, nia suruh malo ho pastor Elnai, ia momento balo, depois segundo nia suruh ho hau duni, ia igreja, momento halo culto pregação, hau halo pregação duni, hau bolo duni nia, e agora minha maroma muda nia Morris começa next né ulu kita ia kotuk liu mas agora maroma muda passo por passo começa a foto ita next level sai ita e agora Alvaro maroma kiri nia saya nessa serviço ia NGO cristão ida ini tugas maka faz livro explica avalia nos livro avalia tambah livro de nesse dá final também final e essa tradução então avalia haref avalia pombalo minha colega minha tim minha mak lidera tim né então to benar-benar fix maka cetak ya então ini tugas makne bebe sira lahin to final da rumah sira cetak da imprime da depois faz ba comunidade que bit like sira e hare rurais né los ba município ba município ba escola faz ba inam ferik sira makatua sira né irmã de nema que tugas